Nengo a wu cini swo saseka. So like Vanhu va fanele va tirhisana loko va ri ku hanyeni. Loko u ri wexe u nga swi endla swa kahle mara yi nida vanhu van'wana ku va ta ku pfuna na wena. mara ni swi teke njhani mehe a ni swi teke swa ku leswi swa vavanuna swa ku hi ti pfunapfuna hi ri hexe a swi laveki a swi na mbuyelo wa kahle a swi swali vanhu leswi swi nga ze swi yimbela hi solomaka Mambawulele. leswaku va ku ke va endla la toilet va ku ke no a ni hlekete leswi swa ku na loko u va u ri one u nga tirhi swilo leswiya because a swi na mbuyelo wa rihanyo a swi nge ku endleli vana swo tsakisa ku munhu wo va selfish so a ni swi teke hi ndlela liya that's why ni lava n'wena ni sure ku mahlaya wena tekani lexi man ni tsakile ni kahle so na malembe yo tala ni ta hamba ni va na marito ya kahle ya kahle ya hlawuleka ku se ni kurile tolo a ni hlanganisa malembe yo karhi a na mavula hikuva ya fana na manyangatsi ya leswa ma 2000 swi nga tshika vuhlela leswaku se hi tintangha ta so ku ve swi le kule na hina swi nga endla swi byela malembe ya swi referensa ka hina ku swi nga ti voni swi ri swi genge leya ma 2000 na hi vanhu vakulu tsemetse ko tala ngopfu didiyani ma ni twisisi ya so ni tsakile ni kahle ku na miza n'wana i ni vutisa ku i comment ka vhiki ingaku Mihlolo 12 ya ku Mihlolo 12 i ni vutisa ku ni hlamula njhani hi ti-comments ka loyi karhi hi premiere ku ve ni busy na ku ni hlamula kahle a ni ri video leyi rekhodiwe khale se yi va yi ri ku tlangeni se loko yi ta na n'wina mehe ni va ni ri na mehe ni ri ku voneni ku fana na n'wina ni kota ku hlamula ti-comments swa mara a ni hlamuli swa ti mani swi tshika ni nga swi swa kala ku vula hi mani swi tshikisa sweswiya i mhayi vava jaha kula hi bacha danona city yi va ni mi amukelaka the channel that matters the channel that matters the most a wa lava a wu lavi i ta swi ku hey i ta swi ku bo the only channel that matters to watch natala hi man tola ku ri birthday ya tiko happy birthday tiko nga 27 ta June mina ngwenyesha ra birthday yo yi manager ra ku channel ya so yi ni vitana mavito man'wanyana ya ku tivana na yona hi sweswi nga ta yi chachisa leswiya swa ku ni vitana mavito yo tivana na yona swi tele ngopfu lava ku vulavula na swona hi vulavula hi swona ku na sesi van'wani va ri na va ri hi mpfhuka Khulbi a ya tirha na Dr. Joe Shirimani a nga ha feviwi as if Dr. Joe Shirimani i xinyama kumbe i minyama hi lera ra ku loko zi ya ka ngwenya u ya ti ongela swo ti ongela swona ya lexi na ku xi vula ngopfu Khulbi like ku navela ka mehe for Khulbi a ni ta navela ku a dyondzi ku hlayisa vunanga bya yena or talenta ya yena leswaku humesela tinsimu loko zi kuma risimu ro karhi to ku raba wa ri humesa ku na tinsimu tin'wana a ti seasonal u nga yi humesa nkarhi wihi na wihi ku fana na competition a swi nga bohi ku yi release-iwa because a yo reflect-a ka ti-monkeypox mava even though mi nyika xikombiso ti-monkeypox na ku loko u endla nsimu ti-monkeypox na a yi fanelangi ku ya fika December nghoma leyi nga si huma because swi humelela sweswi ma ni twisisa van'wani va tirhisa titalenta ta vona ku vulavula hi swilo swo karhi a ni tshama ni swi vula leswi for example ni nga nyiketa FillUP boy use his music to fight political battles that's the FillUP boy for you ma ni twisisa mara van'wani va tirhisa music to express themselves and blah 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 mava so ka tinsimu tin'wana ta vekeka ti yimeliwa nkarhi wa right or ti vekiwa ka album it's a good song to be in the album mava yela ta yi humesa lembe ra ku as long you know ku yi a song with the legendary i mani mi nyika xikombiso xin'wana xa very unfortunate let's say Khulbi I release the next album in 2030 or in 2040 se ni vulavula marito lama ku ni ku 2040 2030 ni ma endla ma va unrealistic so that xikombiso ni nga ta xi nyika laha xi nga mi endli mi catch loko swi te tani a nge a ya humesa risimu leri ri ka album Dr. Joe yi nga ha ri kona misaveni no nyika xikombiso God forbid yi nga ha ri kona misaveni that would be very legendary my man you must sometimes keep these songs not kumbanavela swo biha but you know yeah it's not a good advice but it's a good advice so lexi ni xi vulaku a yi dyondzi ngwenya ku hlayisa tinsimu ta yona ma ni twisisa
dyondza ku hlayisa vunanga bya wena, dyondza ku hlayisa talenta ya wena. Loko u humesa tinsimu to tala hi nkarhi wun'we, loko u humesa risimu ra kahle, loko u twa risimu wena risimu ra kahle wa humesa, u twa risimu ra kahle wa humesa. Hi leswi nga endla ku Legendary as an album ya Cool B ya mahetiselo yi nga vangi na that because tinsimu to talo se a hi ti tiva and a ti ri kahle, mara swi endle ku yi nga ndlini yi nga vi na matimba ngopfu. So it was a good collab with Dr. Joe Shirimani. I loved the song. Ni rivale ku react ka yona tlhelo swi salasala ni karhi ni yingisela mara ni humeni ka sweswo. Ku ya kwala ka Dr. Joe Shirimani. Dr. Joe Shirimani yi poste picture ri na mhani Sandile Chabalala ne yi ku yi ta mi nyika ku hlamala yi na something for ka vaxisati, and munhu yaloye i mani a hi Sandile Chabalala. Yi lo tirhisa xinepe lexiya hi Manyangatsi ku kombisa ku yi na talenta ya xisati i Flora N'waChauke loyi a nga le ku release-eni. Ni twa ri hi va chava ku humesa vanhu lava mhaka va chava vanhu va vanhu hayi xongela xi bihile. I think hi swin'wana leswi mi faneleke mi swi dyondza tanihi rixaka. Ngoma ya xongi ya vanhu va vanhu ne loko yi release-iwa a yi nga ri na attraction, like ku na tinghoma ta loko wansuku ma vona nghoma ya xongi yi te yi ku yi ku yi ku yi ku tshama. Wena lexi nga kurisa nghoma leya i yini? I TikTok. That's one thing I love could be about i TikTok. So dyondzani ku tirhisa social media to promote your music, to promote your art. Imagine Sandland no nyika xikombiso a hakela the top 3 or top, ku na Umriya, ku na vo Hlanhla Pollen, lekere a nga ha ri relevant sweswi, a nga ha ri lekere shame man twisisa. So yeah, and others to post, to play on that song. Once they play on that song, how many videos are going to be made on that song? One says how many, like the people who are going to remake the videos. Go check tingoma tam just go check Hlanhla Pollen. When you do a sound, how many people copy that sound on that? Look, if it's not the original sound name, but if she does something on that sound, people will also use the sound because of your influence, because she has big following. So that's what I'm encouraging you to do. So na Flora apparently album they are almost done apparently. So I expect an album lenga ta humaka Dr. Joe Shirimani ku navela ka mina I ku Flora N'waChauke a nga lose art ya yehe, identity. Stick to the art, get the right instruments, get the right things. Swilo swi ta endleka, swi nge endleki swi nga endleki. Ya ni tiva ri mani humaka sweswi na ku swi vula na ku jamuka. Tanihiloko ni ku tola ku ri birthday ya mina se ni kurile ni ta hamba ni vulavula swilo swa psychology. So vanhu vatsongo va nga ya twisa ku ni bela mavoko loko ni ku swilo swa psychology ni vula ku swilo swa mabyongo. Ya tama ni vulavula swilo swa psychology a ni se ni kurile na mina ma ni twisisa. I have the best advice for Benny Mayengani. I wish if I had power and influence and someone who is reliable, and I lanza Kalanga no get Kalanga. We all know good FillUP Giyani inge umele, right? Melo Kalanga. We all know good Giyani inge umele, FillUP Giyani inge umele. Because of those operations and many other things, because you know, machangana ma sensitive ngubu. Ka Kespanyo West FillUP kunga umela, kunga fafo ya bani, and ita hantla FillUP yungwanya. Si leswa swi vena value nguvu ka ku va accept a stadium. Man twisisa. No, just no speculate. Mar, here's my best advice. Before you fika ka advice mani mbyela, ti events a ta ha fani. Mata why ti events ta ha ri na value ku fana na khale. Khale ku va ku ri na FillUP ku endliwa event, ti venue a ti kala. Man twisisa. Ti venue a ti kala ta ku endla ti events. Sweswi u ta kuma swa ku na va mani lodge, ku na va moments, ku na swini a ni swi swa hala ka Malamulele. Na le tavern lexi xa ku endlaka Manyangatsi ti events ka endliweliwa ti event, like even taverns now they are making events, and swin'wana swi vange COVID ne ni xin'wana xi nyangatsaka la nhompfini ya mina ene ku na nchumu no chuha. I'm sorry for that ka n'wina nga Manyangatsi mara ya hlohlona. So the events that time a ti ri na value because a swi kala kuma such a big event and ku vona
artist leti here's an example na ku nyika xikombiso ku na munhu wa ku fana na Suli ka Malamulele look you know he has a fan base, of course. Ku na munhu wa ku fana na Dr. Joe ka Malamulele look we know he has a fan base. Vo Rhangani like vo Show Majozi though vo Show Majozi va kala mara a hi ti-face leti va kalelaka ku ti vona and va DJ Mfundisi and many more vanhu lava va tshama karhi va voniwa so a swa ha ri na that thing. That's why FillUP is also a miss. It's a miss opportunity. You might see it as an opportunity to make money, but it will never be the same. Here's my advice. Ben Mangan, I had to alabeku and what? And you show my in what because the fan base have been mangaling how pompone. You're very cruel. Every time when they get too excited, vas gonna vandalize a property. Mani mi byela swilo swin'wanyana vanhu lava vandalizaka property a hi ti-fan ta beni van'wani va vona van'wani i ti-fan mara van'wani va ku tala va kona or lava sungulaka swilo leswiya lava startaka those things ni lava mi byela mhaka yin'wana va hakeriwile. I want to tell you now if u vona Mr Post va n'wi hoxetela hi swikotele ku na munhu loyi a nga swi sungula swilo sweswo va hakeriwa vanhu ku va endla swilo sweswo to pollute your brand ku va endla vito ra wena ri thyaka vito ra wena ri nga ha vi associated ta ti-brand tin'wana. So for me ni ri va lo hakeli vanhu ku va ya ruina event va onha event va endla event ku na hansi va lo hakeriwa swi endla yini va swi one moment wun'wana endla xilo xo biha swi endla ku na lavan'wanyana va 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 nga laha va kota ku hoxa because a va chava mara sweswi leswin'wana a nga swi sungula or vanharhu va nga swi sungula valala lava nga laha within the crowd va swi kota ku hoxetela se va ku yini i fan base ya mani ya beni. That is why sweswi ni ri na 12,000 ya ti-followers. Ti-followers letiya tin'wana a hi ta mina ti live because ni posta swilo swa tipolotiki ni posta va Soli ni posta va Beni ni posta va Post ni posta va Joe ni posta va Dr. Thomas like ni posta va General va Mr Bow vo Refila Boy not much of vulilo ka hina va Bermud mara ti-followers letiya directly tin'wana I know okay these ones won't rhandza like that those people okay lava ni favor for my content mara va ku tala kuma swa ku a hi va mina Beni ti-fans ta ku tala i ta yena mara ku na lebyi swa ku byo ya byela ku ya vona mara i valala loko byi fika ku humelela swo fana leswa bya hostipotiwa byi then byi fall into the trap loko byi fall into the trap se byi endla yini byi hoxetela siku rin'wanyana u ta hoxa van'wani va capture hi camera u kuma ku wa tiveka hi vanhu vo karhi ku nga ti-fans ta Beni u ta ti sola because loko u tiveka va kota ku tirhisa va ta ku landza exihundleni va ku damba se hi yo ya yini leyi. I'm sorry ku ni nga teka nkarhi ku ya advice Beni Mayengani is the biggest advice. Beni Mayengani is Bushbuck Ridge masiku yo tala ngopfu ka ti-event ta ku tala ngopfu i ve ka Mngoni hotela I think na hala Ximungwe hi nkarhi wa COVID even before COVID a ku se tshama na siku na rin'we and he knows ku ri he has a crazy fan base a Bushbuck Ridge. Fan base ya Beni Mayengani ya le Bushbuck Ridge a yi se hostipotiwa hi violence ya le because Mr Post a nga na fan base a Bushbuck Ridge ma twisisa no vulavula ni nga ti pfinyingi a nga na fan base Mr Post so fan base ya Beni ya le Bushbuck Ridge is pure love. They love his savageness, his artwork, his songs like va n'wi rhandza dama and a va se tshama va hoxa mabodhlele a va se tshama va hoxa maribye. Remember ti-events leti ni vulavulaka hi tona ta ku ringana 3 or 4 ti humelele a ti-tavern laha ku nga na big space laha a ku ri congested a ku tele ni kombela u sechela u Beni Mayengani Hluvukani u ka Mngoni you will see ku a ku tele mara a ku zangi ku hoxiwa nchumu. Tavern a ku fanele ka event ya normal mi nghena ku va ku a va xavisi mabyala mabodhlele va xavisa swikotela ntsena le va xavisa yini va xavisa byala bya mabodhlele and swi nge endleki swi na swi nga ri kona swa ku tshama ka swona because hi le tavern a nga se tshama a hoxiwa hi xitina a nga se tshama a hoxiwa anything a nga se tshama a xanisiwa kumbe a rhukateliwa hi ti-fan base ya le yinene. So here's an opportunity Khalanga, here's my advice please
do FillUP Tulamahanchi Stadium. You have been there, Tulamahanchi, you know your fan base. Try it. That was my advice. I hope it gets to him. You whom I are like Benny is before Dr. Joe Sherman, Mr. Post, na log Tobakatin. Lord Tobakatin, Ngapa Manina, looking at Kagash. Right? So, borrow and go village of why I prefer Dr. Joe. Like, are we gonna ever have peace? Sometimes strategy, the very same strategy, you know, she get the ring. Wow. Album yet to go kind, I ain't got bed and when I ain't got bed, would be you. Timing young cock. Was imagine was imagine logo Benny, Alo Fika, I release that Tikorakai, 22 September. What Tikorakai, and say, I'm not moving my yeah, if I ever my yeah, me. Imagine if the guy did just release that song, put the national anthem, let Gaza dance. That would have been powerful. That would have been the best thing to ever be done by him. And then on album, it all might December. Tikuraka in a little sasekuli, Anabala Vanelu, Iyo, but what joy, our joy, as he love when. Man, so please, transition as Teresa 2021, I released Tikuraka in 2020, I released Malamban, 2019. I release a volume. My point is, look, I release a volume. I will say ni episode ni epa mana yung say answer. My point is, if we love karukata laba Dr. Joe, I means the post sunge kasungurungwir sung revive and then now he wants to come back with the same strategy karukata laba tungwe bamanlam. Lawa na rin nga mention na pausa Sherman nalo sukatin mabo. So for me ni wana nga I strategy sharp and when he started atsik beef, let him focus on good music. Benny Mayangan is capable of making good music. Benny Mayangan was scored like when I was scored zogena go vanhu vanguranza you should want to fall in love like vanguranza for good music. So focus on good music. Throw punchlines there and there. You know when you do punchlines, let's just say like akuna like album like throw punchlines there and there. But I'm not saying use the same strategy with soul. Benny has the ability to do good things, man. Why did you do that? Why did you focus on that? Stop promoting unnecessary. Who's Gagash? Like imagine a Benny is here. I'll be like here. Go on a man one. Like he let Maru Bizulanda Shilishingale Hansi. Lord no over toilet bin Africa. Look where toilet bin. Africa are gone on Akunamuna to Gaga. I go full of home. Our moon when come along again. Because Mkarota la ina sako yubani yubula nsa loko yuritholo go okunamun benanga fula woman longe because of the high profile that he has. So beefing Gagashi wangona munhu se xitana matini mara busy mlangu tseketsela apparently vari hlapa xi produce beat yin'wana ka nga yangi ikona mara ana ta swi tseketsela ngopfu swi manimela beat ranga yi huma manitwisisa Mambawulele va ri tlheleleni ka Dr. Joe Shirimani a yi kwatele 2,000 rand. Mambawulele a kwatele 2,000 rand leyi yi nga tekiwa hi a nga hakeriwangi va a produce album ya rhangani. So leswi nga endleka album ka Mfumo wa Poison loko siva ra rhangani va ta hambana na munhu wa vanhu munhu wa munhu xihungi rhangani a ri na system hinkwayo hard drive everything. So Sivara loko va kuma nsati wa le hosini a va sukanga na nchumu leyi a va sukanga na nchumu hala va suka kona u lo tiyela vuhosini va lo daya. So Mambawulele
I had to re-record and do everything for Rangan and a nga hakeliwangi leya xi n'wi kwatisa za a tirha na xona ma vona a humeni ka vona se i vuyini va n'wi nyikini 2000 Svara lexi endla va ku Svara i Miss Deposit se i Svara because i teka nsati wa le hosini bya ka Ngopfu a ni swi why Miss Deposit xi delela ku dlaya mara xi nga swi koti ku delela hosi ya ka Ngopfu ku nga xihlaphela hosi ya le ka Ngopfu yi xihlangi ngopfu mara xi va khomile vafana lavaya a nga mi rhukatela hinkwenu ya hosi a nge yi rhukatela a ni ya tshama hansi ka yona mara it's respect man man swi tshika so apparently so le vuhosini ku na mali bava and so va rhangani va yi xavele na movha no driver hi swi koti va yi xavele movha ya phula no driver hi swi koti va ta va ni swi mention swa movha i mhaka yi tshama yi xita swilo swin'wanyana hambi Benz hambi BMW na ha tsundzuka ya black but congratulations ni tsundzuka na Themba Nyathi shem mzalwane wa Xikwembu va n'wi tekini mbuyangwani va n'wi yisa a ya posta mbuyangwani a na tsakele ku va n'wi featuring ka album ya Mpfumawulo wa Poison a ya posta congratulations mi hembisa na vazalwane rhangani uma bye mi ri mbulu ya Xikwembu liya yi ngo taniya ngo mi pfuka mi nghenela mi endla ku yi posta mavona you congratulations I'm the only one who said a ku na movha lani a xava movha ya Benz a nga swi koti ku driver na yeah so in a nutshell swo tala swa koho leswi a ni mi khomele swona swa nkoka i ku congratulations to Makhadzi i endla na music wa le Limpopo yi recognize wa yi tekeriwa enhlokweni ngopfu hi ti-brand or any other things like winning 2 awards on multi-choice or DSTV i swin'wana swa kahle ngopfu congratulations there she deserves everything she even deserves a proper man not gang not mfana wa 1999 I think lexi nga ni tsakisa hi Makhadzi xi vule marito lama ni khensa Xikwembu ku va xi endle ni nga swi koti ku vulavula hi Xilungu hikokwalaho ka sweswo a ni nga ta rimbelela hi Xilungu loko a ni kota Xilungu xi vule hi Xilungu sweswo mara ni tsakise yini she said that in English it's not that I'm incapable of speaking English no I can but she knows English now as she's going through her highways but she said a ni nga ta swi kota ku yimbelela hi ririmi ra mina loko a ni tiva Xilungu and a xi nga ta ba tihiti leti xi tivaka va xi hambi va ri xi yive va ri Sanfraco ya mizan'we va ri Magiya the name of the song va ri Magiya so na liya Tsensa Magiya ta fana like content ya fana na Mshisa if she knew about the song i yivile ni avoid ngopfu leswi hambi hi le ka tinqambi ta Xitsonga na ha vuswa mani teke nsimu ra mani unless if o endla risimu ra yena again wabona that's bad leswaku mani yive risimu ra mani yive risimu ra mani leswi ta swi borha minkarhi yin'wana because eka mi swa ku ku ya tinqambi tin'wana ti mainstream a va yingiseli swilo swa tona so loko yo twa ngoma ku fana ya wena ka nqambi leyi uri vo lo ku yivela kasi shame ngoma we a yi dumanga va ku yingisela mara tinqambi tin'wana ta swi kota ku ti suka ti ya yingisela tingoma ta ti-low profile nqambisi leti ti hetelela ti nge pfuki ti dumile se ti endla tinghoma hi tona ti ba tihiti swi normal sweswo va swi endla ma vona so it's a valid opinion honestly it's a truth man van'wani va swi endla not everyone mavo so congratulations to Makhadzi I believe swilo leswinene mavoko ni vone Mr Bow yi ri ka swin'wana swa military yi karhi yi performa and yi wine na award ni nga tivi ku i award ya yini kwale mara I think it's a state thing maybe a ku trainiwa masocha ni tsandze masocha a ku trainiwa masocha I think that was a good thing ku va invite na Mr Bow mara a ni swi tisa ku swa yini kahle kahle I don't know why it's a good thing because for promotional purposes for awareness purposes Mr Bow is a good person to use to promote your stuff killer point all right I think I got to 26 I got 25 if not 27 I got Independence Day a Mozambique aba celebrate ku ba Samora Machel aba teke aba nike democracy not single-handedly of course he had so many good forces whether Samora Machel alone or yen mara like aba celebrate siku rero let's celebrate our democracy let's celebrate our freedom but ambile ku ri swisiwana a swi na mhaka I swi swa kahle na ku yi pfala swona na ku yi pfala in a bad way not in a bad way ni vone swilo swin'wanyana ni comment ka post yin'wana ya Oscar Makabe no ku hambi te yini ni kombela mi nga endli ti-CD
a ku na target shem, and then Queen of Mafenya Brothers a fika comment and bila mitliwa ba ku ish na nguranga mar fika comment ako oh so look at engage na Oscar ito na Oscar I have my target, I know what so Queen Africa comment ako sometimes we're bored because lo nga rivali na pakala yo comment yako la u track njhani swilo swa vanhu swi ku lava kwini swi nga ri swa wena i mani ni byela mhaka yin'wana I'm a media personality a ni rivale ti-awards, thank God I'm a media personality. Anything that I see as a scam, I will point it out. Business as Oscar Makam as a business person, he's not business minded. Mr. Pussy about business. Unge early to CD. Kuve was still so kunani akuna lava ngata ditlanga kona. It's a scam. I don't care whichever artist does that. All of them they do. Bo Benny, economy is one about Mr. Fame. That person she makwa Benny. So if Benny does this, likely going to do. So if Kunan Kambilenga inspired by Oscar, whatever Oscar does, they are lovely to copy everything that Oscar does. Signature modify man. So look, we take a CD. We are man target because you are just scamming your own fans. You lack love. I want to run for your fans because you want them to buy. Love or buy shower sweet. This one attack about stress. Because when get lang in similarity, ya kwini CD. Aba na DVD. Kumako di DVD sile so kumsuvi tani wine. I don't care. My loud chela ku CD is not DVD kind. But let's not go into so that's something like suvi tani ama bitu karo kuna so because DVD a video. Usually put it whatever. It's a digital what and I Steve in the rebel. Mar I can't go on. Then I'm moving so I change so what's the point? What's the point of you doing that? Because you are just incurring unnecessary expenditure. It's a wasteful expenditure. The thing is, think can be total tina ti-company leti a ti pfuna ta ha ri va many more va ku fana na va Oscar vo pfumala ti-hit ntsena mara they are good artists now, they are well recognized kwala va nga kona. Tinqambi to tala a ti endleliwa ti-favor hi ti-company letitsongo a ti va endlela ti-CD. Now va chava ku ti tshika because ti va pfune va nga ri na nchumu. Business ki business, bindzu i bindzu. It's nothing personal. This method is no longer working. I have sticky. Right? It's no longer working. Let's leave it. Let's leave it. Simple. Agree. Talk to the person. Not being loyal, you are busy producing CD, you are incurring unnecessary expenditure, and I want a man being one what is a mazaman who push there, who push a talent away. So, and then West Amali revenue shop. Saba. Do USBs because they are relevant. Why not? Because it's going to give you the same revenues. Sell them at the same price. Use the same markup you are using on how you produce CD. If you and I say D 30 rand and which has 100 rand. If you and I say USB 60 rand, at that 140 to 200 is fine. It's a USB that there's one as one. So album. I know the online stores at Namali because the distribution is low. I know. I think mangata ku rhandza swilo swa vanhu. Loko vanhu va lava hi nga khomenti ka swilo swa vona a va tshami na swo maka ka vona. I mai va jaha ro kula yi bacha tani na xiti hi ya kwini hi nghena ka awards. So the role of a media personality or media in general is to hold those who are up there accountable. When it comes to loko swi ta ka ni ringeta ku vulavula hi Xitsonga mutani khomela loko swi ta ka Collins Chavani Municipality Awards ni ta commenta wa lava a wu lavi lazi ku boha ni ta commenta toti. One, I feel like tinqambi leti ti nga robiwa ne xa ku sungula ti ka Department of Arts and Culture ti ya complain. They must go open a case against Department of Art and Culture in their municipality. They must do that. I think that's very important. They must do that. Why no va endla sweswo na swi ta pfuna na lava mundzuku va nga ta sengiwa ti Collins Chavani
as n'wini wa police chavana ku ri mani like government ya le Limpopo yi teke xiboho xa ku fanele ku va na event yin'wana na yin'wana leyi nga ta honora ngwenya. Wa twisisa? They use his name to give back, to also support talents, and then vazamlomo va senga vana va vanhu, va senga mavito ya vanhu, va senga ti-brand ta vanhu. Vachanganyi kuti mani nga vuli ku machangani ku na vaesi va yiva, vazweni va yiva, like politiki swin'wana swi involve politiki i tsotsi ntsena ni vutsotsi. So yi mani ya mahlweni na swilo swa mina. So ni kume information ya ku okay va ri munhu wa ku fana na Chava a kume 20k, va ni byela mhaka yin'wana ku va a kume 20k ngwenya a ri promoter, a swi promoter promotion charge mali muni, and kama ku na vanhu van'wana va okay maybe loko a mi endla ti-promotions mi charge 500 rand, mara who are you? If ni vona ku ta government la ni yi phushela swilo na mina ni nga yi charge mali ya ku vonaka, and he was an MC. It's a fair price, 20k. It's a fair price, it's a good one for me, because that thing is not just used to do business, but to promote these people, to also empower them with money. When you give them money, you give them an opportunity to grow themselves. You might have done something good for themselves. Maybe langa it's a intro yo. Yeah. It's a kahle ku va munhu loko a tiva ku loko a karhi a kula ne a patsundzuka kambe ku na le kaya ku a ta kota ku leswi swi nga n'wi humelela ka next swa ka teka video a xuta hala no swi nga humeleli ta tshama a ri yexe loyi a vulavulaka hi mina. So ngwenya yi kumini mali ne, fair enough. Lexi ni nga ni bora hi xona i ku va ri ngwenya a ri part of the nominations team. So va DJ Mfundhisi, va Hennessy, va Makamu, va Mihlolo hinkwavo a va nominate hi yena, not here per se, allegedly. Kombela ku ta ri tirhisa once, allegedly hinkwaswo nga ta swi vulavula hi allegedly. Ngomu nga swi allegedly swi vulavula hi mi ta va strong. So ti-awards letiyani swi endle leswi swa ku va nominate vanhu ku va va senga. A ni swi why Hennessy va n'wi nominate ku a va ka masipala ya Collins Chava, because Hennessy a nga tshami ka Malamulele. A swi vuli swa ku loko u huma ka Malamulele u tshama ka Malamulele. Hennessy tshama Northwest, a nga tshami Limpopo. Why was he included there? They couldn't give someone for free that thing. Xikotela lexiya loko va nga ta n'wi nyika mali. Why? A va lava ti-brand leti nga na influence to promote their name, right? That's what happened. Apparently para ku na 240,000 if not 220 ya ku kumeka Department Sport and Culture ku va endla yini va organize that event. So ye a va nyikela 220k liya. Va nyikela ku va kota ku hakela ti-venue futhi masipala na hall ya ri ka ya masipala. Mara all those organizations a fanele va hakela va ka Vodacom, network service providers for SMSs, ma vona. So mali leyi va ta hakela tinqambi a yi tata hi le ka ti-SMSs, ma ni twisisa, a yi tata hi le ka yini ka ti-SMSs. So a va endlangi sweswo, va ti na ndlela hi ku sendela nambara yo karhi SMS. Mi tshama mi swi vona kwini sweswo n'wina? That's how they shout the money. They divided the money and shouted. But the most important point lava ku yi endla before ni herisa video leyi i ku here's the thing. Corruption, that's why leswi nga ni kwatisa hi Chavi ne, people va ri ni rhandza Chavi, ni zonda Chavi, ni rhandza ngopfu ngwenya. But if he makes me a project, I'll make him a project as well. Ni rhandza ngopfu ngwenya, what why? Besides everyone saying negative things, he still stays strong and still move and still do well. That's what must happen. He's an influencer, we'll talk about him. Ngwani nte philani bar. Lo ni ku philani bar, philani unfonela kuna ni fanele apologize to ku philani bar. Yes, I did apologize because I didn't want a long conversation, but I can repeat it here. Philani bar. He was going to lava titengenye eri lo ku bar ngwana yeta bona. Leswo dzola ku va mhana vanhu titengenye. Va mhana vana va vona ku mhana me tengenye. Swin'wana swi na vubarhi too much. Va swona ku why no bar? I meant bar na mission. Mara no vula ku for him to tell me to withdraw bar ne, I can trim this part out if na ya a famba a delete kumbe a tsala statement a ku mani leswi nga ti mani i thengenyi ni kombela rivalelo, because hambi u ri na proof ya ku mani i thengenyi na mina na proof ya ku bar. So corruption yi humelela loko vanhu lava kahle ne. Corruption a yi endleki ntsena loko vanhu lava va nga na matimba va nga na influence ne va yiva. Corruption yi endleka na loko vanhu lava nga na influence va nga na matimba
yi endleka mahlweni ka voho va miyela. When good people keep quiet and see corruption taking place, va influence corruption indirectly because they can't hold those people accountable. And loko mundzuku se swi endleka against vona va ya twa ku vava na vona. So corruption happens. Corruption yi humelela vukungundzwani, bribery vukungundzwani. Bribery vukungundzwani. Yes, bribery vukungundzwani i risimu ra munhu. So loko ku humelela swilo swo biha, for example, let's say Chawu was there on the nominations team, he saw everything that happened and I got compensated and say keep quiet. That's why he doesn't complain. Angaro complaining. So we pala nom. The fact that upale nom, amba upara sang nom, the fact that upala nom, ukara so swilo swa ku biha swilo ku humeleleni, mundzuku swi ta humelela against wena and swi nge nandziki. Swi ta humelela against van'wana and swi nge nandziki. By virtue na wo corrupt because u vona swilo swo biha swi endleka u nga vulavuli, it means you are promoting ku ri va endla swilo swa kahle a va swi endli everyday va ya mahlweni. Ni hela kwala. You know, I don't know the meaning of that. Mara you are a clown, you know, because simply because build all along. I don't know how I ended up Kagaza, but I feel like I should blame myself at some point. There were some things that I was doing, writing and all that.